njohi niyo ya mbere gwiciria the problem is so big tondu ungitara outlets turacita outlets tondu tutirenda kuga ni ba tondu njohi ni atigire nginya kwendio ba njohi wathi supermarket ni ukumiona wathi vetro-ini ni ukuona handu harendio njohi waimira haha thi ni ukuona gatuka ke iki karendia njohi kogu outlets iria twina cio cia kwendia njohi ri in other countries ni makontrolaga outlets muno na haria ciri kogu twina thina wa njohi na njohi ni ciukite nyingi muno na andu mataramenya kana ni thime ka ti thime ona angikorwo njohi nginya thime ni heaga mundu thina wa uriu no iria ciukite na muno gacui kihundire gwagitwo gathuri ngui gokite ati mundu aragura lita 5 ugatukania na mai lita 20 ukenderia andu na no wendie kuma ciringi 30 40 uguo na gakorwo ge clear kauru maya nita mai ruma turanyua no level ya alcohol nyamu yo marenderio tondu ta chemical is too high koguo damage ni ko rathi ukagwa ndirari na Ivasha njitito ni kanitha wa PCA manjiraga taira mwanake agũire bara tigari ya mũgũthire ni kunywa kanyamu kau he just fell magithi kurorwo agithimwo ri kumbe ni chemical no maraiga ni njohi maranywa koguo njohi we have a problem and the problem is big no ndũngĩtura ignore airitu ni maranywa muno airitu ari ono ngithikiravu ono tegweka research urone na maitho ugukora atumia ni waingi ni ugukora ta 60% kiravu ni atumia kana iritu ni waingi gukira arume koguo ukarigwo airitu atwa empower muno ri yes makire mawira yes meki no ri marorira ko marorira uri wini koguo we have a problem njohi nengi turaigno muno na nie ngoretwo ndugamite haria iguru ngihuririra ni horo wa fangi fangi ona ni ndronia na kada ni mara acceptire maroiga it's a rising issue tondu andu aria manyua fangi hindi yo 2000 tugithima na aria turathima riu urona it's almost 90% increase koguo fangi ni normalizetu ati kunywa fangi ni nomo we utaranyua ri you have a problem niki utaranyua fangi na ruti kunywa umenye fangi riu ni rariyo ni roka na thwiti cio ndakwira ngami koguo ti uri ari tene ati no kugucio ngiagucirie riu kuria na kumithondeka na cai na kiri undu tari ho ni ukite koguo do we have a problem as a country the answer is a very big yes na twaka gwika undu thaici Kimani I can tell you for free in the next 10 years we'll have even a worse and a bigger problem so tondu no gukoretwo na ndereti especially in Mount Kenya na gwetwika gitaro kia Mount Kenya at some point ndereti ici cikorwo political and I don't know at what point to gwikira muhaka wa haria politics cirathako na haria the real issues are but ni ugututeithia tondu no gwikoretwo ground riria gwatwika ati gitaro kia Mount Kenya kwa muhiano ni kigumire muno compared to other regions ni kwa muhiano ni njohire statistics iria rege ungikora nacio niguo cirauga statistics iria twi nacio na muno iria na kada mairika gwika research ri gitaro kia central ri anga twi namba 3 tithwe twi namba 1 koguo hena andu membere itu kiria ithu tumenyekanaga ni tondu twiyaragia na ni tuhuraga ndebe uhoro wo riu niki tondu micii mingi ni affected koguo ri turio hau the top 3 koguo twina problem na muno ni undu wa kwenda biashara twendete biashara tutirakia biashara ino ni atiereka so long as ni tukuona ni kurehe kindu ri thi tukaguthira biashara tumenye uri undu ngirwo ni mundu nationally wiki turenda nationally ucoke uikuruke ukere county waka county ri githomo kia twina kio turoiga kiagirwo ni guka to the community to ni turoiga twina community rehabilitation the chair wa all the rehab owners goko na turoiga nginya rehab iria twina cio ri ona it's a tip ni kanyamu kanini muno tondu thino ni munene so sifati ukocie nyingi sigairo ukocie nyingi to turenda gwika maundu meri prevention ni atiriri mundu tahuthirite ri ndakaingire ndakambie kuhuthira na turambia thevio to ni tuonete ciana cia miaka 6 na 7 cikiambia kunywa koguo prevention ira yambiririe mucii yagirwo ni kwambiriria thukuru ria andu maroiga yagirwo ko gwaku mucii then yuke cukuru yuke kanitha na yuke community not necessarily in that order but yagirwo ni gukohe nondu
koguo ri prevention niyo ya mbere ya keri andu aya arwaru ri tutige kumerorera to ni kurwara mari arwaru ni ndiragiria muno kwira andu murimu wa njohi kana wa ndawa cia kurethia ni murimu wa meciri na ni murimu wagirwo ni guthondekwo ungiaga guthondekwo ri it's a fatal illness mundu no ye gukua no agiuka gukua egukorwo amuthigithanitie inyuothe amuharitie inyuothe ona tha ici ko statistics cia thibitari no ciume andu aria me thibitari ingi ni undu wa njohi no riu mundu utari na murimu not connected with that ni waingi gukira aria mena mirimu if you want to call them genuine koguo no muhaka tumenye ura tuguthondeka andu aya twamerorera ri they become worse country carus andu akumarutira wira youth itu ni the most affected currently ni uri uyu koguo do we have a problem? Yes. Ndawa ni iriku turaririria njohi fagi na cocaine na heroin ciukite muno na turaciita NPS. NPS ni kuga ni new psychoactive substances. Ici ni ndawa riu cio ndirakora mundu arameria muikarite nake haha ugakora ni arirwo no madaranuga njohi na nduri fagia gucia ndari araima haha gutire baki no ni muriu pio koguo ici new psychoactive drugs ri ciekuo nacio koguo ici rika mundu ukameria ga tablet o ha na mai maya after daika 10-15 ri Susan yarirwo deu no unless mundu aguthimire akwire exactly nikie mundu yareka ati aranywa koguo icio nicio ndawa iria turaririria muno. Alright. Leu ne ndaigwa wagweta mithemba igana ona na no wega riu tukigeria kuigirira ratiri-ini meciria ma president wa murora riu hari mithemba yote tano gwo wagweta ri ni harongoreirie njohi niyo namba imwe tondu kwaria ma njohi ndiwicia gwi kundu gitaru kia Kenya yothe hatari na thina wa uriu koguo njohi ni imwe na tumenye kwine yo turakiuga ni thime no uririkane ni njugire gutiri njohi ngarange hene yo thime ikirio na effect ciayo no ino etari thime the effects are worse uguo niguo turoiga koguo njohi ni ndirona iguru muno fagi agiona mundu amwire fagi tondu ugi compare fagi na cocaine na heroin andu amarahuthira ri fagi niyo ina andu ari aingi piu koguo ni hakwa ingiona chance ya kwaria nake ngimwira uririkane fagi damage iria fagi ikite ciana nyingi tararikia university thaici na mathire na ma A mao na ma B+ mambia kugucia fagi ni marakinya handu makaremwo ni githomo no kumuruta university no mutware no gicina ni engineering ni rahekire ati pharmacy ni mukageria kumuguithia no so long as ni arahuthira ciana nyingi tirathoma koguo fagi no muhaka tu acknowledge ekuo na ni reka damage nene muno meciria-ini ma ciana citu riu cocaine ekuo to ni thimbaga ni ndimionete na andu na heroin ciekuo heroin iguru ukira cocaine hena ndawa ingi itagwo ecstasy tumitaga molly no ka tablet ka udakwira ona yo ni ukite na iguru muno koguo gwiciria icio nicio ararongoreria tondu nicio turona effect na ihenya on the andu aria marakihuthira ini maybe before turanie uria probably the strategy looks like tondu ni wikoretwo kuo for I think wagweta over 25 years okay deal na maundu maya which is quite a good experience na ihinda rinene President William Ruto ri akoretwo wathani-ini miaka 3 riu wamurora meciria make what really inspired him ihinda tariri uguo gukorwo ati from all of a sudden riu ni anjiria kwaria horo wa drugs na akoretwo uguo miaka 3 gwiciria ni uria maundu marathi na andu ni mamwiraga tondu ni gugithi kwaria na andu ri akaigwa andu acio ni maria kaundu hihi aragita mbeũ njithe na gwiciria ona nene itu no marakimwira ona tugikaga turi ona thina wa njohi tondu uriu Kimani ni muru it does not respect anybody ndirakwira haha kwanyu ndiwe niku ugitara mici 10 tatara mici 10 kuma kwanyu 10 homes you are aware of weru na maitho maku atari research nene ni muci uriku tani na thina wa njohi just count 10 homes koguo ni undu wiho ti undu uracaririo so I think riu waingira ground ni aramenya we do have a problem na nikio giatuma njurie kiuria kiu tondu riri
Njohi ndinoka ira ndinoka iyo you have been there for 25 years na we ni wamenyire thina ucio for 25 years tene muno dare I say on a president no aikoretwo tongoria-inĩ for almost all that period of time na we thirikari-inĩ in one way or the other ni uramenya so riu ngirora ni thina urongererekire oro rimwe kana niki kirathire na mbere ni taguo kurathi tondu gukite njohi ingi itarari kuo hindi yo ndirakwira year 2000 ri njohi iria ciari kuo na hindi yo twathimaga ndawa to nie no ndathimaga ri it was very rare wone mundu uranywa ndawa ta igiri ungiakuria mundu ni njohi yari njohi theri ako ni bangi yari bangi theri ako ni mira hi ni ungionire mundu raria mira na akanywa njohi no riu ni urathima mundu Kimani ukamukora aranywa ndawa ichi ithano mundu uyu tajira mundu aranywa ndawa ithano yaranywa njohi yararia mira yaragucia bangi no aranywa tap turanywa na vape indo cigana wamukinya kinyirari no uthaga giuthi gambling koguo mundu kumuthondeka ri becomes very difficult ona ngikoni uthomeire tondu mukwambia ekwamba gutigaki no menye ni meciria mekete atia marwaru gwici riu around him hena andu maramwira riu ona to tuga tukoragwo na thina wo riu ni increase in a very high rate which is true tondu Kenyans na ni juga ni ndi wa tene hanini ndirikanaga tukiruta wira Mathare ni twari na clubs twari na kwaya Mathare ni twari na team ya Muvira as civil servants then tisia marathondekwo civil servants ri na ni twathiaga kuria kwa Nairobi civil service club ni twathiaga competition koguo ri agiko ni murahura muvira na muraina kawara na mureka atana ni murautha ndatiri nona civil servants ni twagaga time ya kunywa to muri practice ri nigetha mucinde na muri nywa ri koguo Friday ri handu ha guthi kunywa ri murathi gwika practice na Saturday time yone yagaga kweli madam Susan ni yagaga mugi structure andu wega ni yagaga tondu na ngiteithia muri ugutiga ndimuteithagia na kuihe structure ni ati urikaga tondu haho ta record ni ho ri nywira koguo structure is very important na gukorwo no ndungiureka riu tanjira riu ri Friday ri fara guku ona no guthwo ni ngari uko no mura tengerete kuria athi kuingira handu akanywe koguo twina thina wo riu na tura focus muno naya riu manyuite makeremwo tukarigwo hena andu twitaga mid lane drinkers mid lane ri ni mundu ukire guku wira umuthe no rucio gwikinya 4 ni agakorwo athiete kunywa anywe rucio na Saturday agithie rehab akiage kunywa ndego kanitha atindi akirikava okewira Monday no ndaramenya we mid lane ri effects cia njohi ri ciguku affect for the next 3 to 4 days koguo potential ya kwigathie thi njiraga andu ngithomithania kiria giothe njohi igupromisaga ri it takes away igupromisaga number 1 energy ni gukuhe energy ga promise number 2 ni gukuhe clarity ya kuona maundu wega number 3 ni gukuhe raha very nice happiness number 4 ni gutuma ugie na socially ni ku interact na andu wega na relationship ciaku ciagire indo ici nyari njohi ni kwirire ri wambia kunywa ri energy ri kwirire ni guthirethiraga wathio gitogoga ukigwaga clarity ri ya meciria ri ndikiurire haha ukwiraga everything it promised ikoya away koguo na ngiko nduri muri wa guka admission ri no ni uranywa ri turagwita mid lane we mathina maku ginya relationships ciaku ginya social yaku nduri na wira kwa kure wagirwo ni guka uruteri utinagia to 70% you are not able to do what you are supposed to do no tondu ni aroka ni functionally ithi tutirona na thina wa njohi na tondu aranywa muthe tutirona na thina wa njohi kuria wahuthira njohi acio ndireta mid laners acio ri they are seriously affected na turama igno koguo njohi nira tucokia na thutha muno tondu you are not able to do what capability yaku itinagio na more than half ni uriu all right reke tucoke hau ha strategy riu so if for example president aratarget maundu macio matatu na ndenda guikara ngiririkanaga uhoro wigie njohi uhoro wigie